Mar joma nyiri FGM board kod makedo kod rocho ratich joma mine kod nyiri pachoka oriwre koda piny mar Finland e twak kod jodongo mawuok Mount Elgon e wi chenro mar twak e wi kedo gi lwenje mag kit chwech. Romono no gene mondo ochiw ote ne jotelo ma jokanyo e okenge mag osego makedo koda nyange mar nyiri, keny ma omondo kod weche mamoko maketho ngima joma mine kod joma nyiri e kind oganda ma Sabaot. Director ma FGM board Benedict Loji owacho ni atamalo adek mar oganda e Sabaot pod ogeno kuom kido manyachon molero ni mono dongruok dhi nyime kaka dwarore kaluwore koda lek ma higa 2030. Jotelo makono noyiere mariwo lwedo kendo kedo kod midhiero makamago. Wa mlima kwamba number 1 tutadeclare FGM ifike 0 kwa sababu saa hii tuko 3.2%, so tunataka ifike 0. Kwa hivyo wazee watadeclare, waseme hawataunga mkono tena mambo ya ukeketaji wao pamoja na wamama. Alafu tunataka tena kuona ya kwamba vijana wetu wadogo hawa ambao wanaenda katika jandoni waletwe pamoja ili wakae mahali moja, waweze kuongeleshwa na wazee, waweze kujua culture ya Wasabaot na waweze kuweka zile culture mzuri na do away with culture mbaya. Toka serikali ilipoanza kupigana na hii shida ya ukeketaji wa wasichana, tumefanya maendeleo makubwa kabisa. Kwa sehemu ya mlima wa Mount Elgon tumeona kwamba tumebakisha tu 3%, na hiyo ni kazi ambayo in the next 1 year or 2 ni kazi ambayo tunaweza imaliza. CEO amekubaliana ata facilitate mkutano ingine pamoja na wazee ili tusukume hii kurudumu kuhakikisha ya kwamba tukitoa hizo janga karibu 3-4 katika sehemu hii, Mount Elgon kwa ujumla itakuwa mahali ya kufurahisha watu wengi.